Slavres, navê min Weysel. Ez li Batmanê dijîm, li navenda çanda biharê dixebitim. Karê müzîkjeniyê dikim, beşa min perküsyon e, bi taybetî ez ji defê hez dikim û li defê dixim, ango erbane, bi her du nava jî tê bikaranîn. Piranî li erbanê dixim, ji ber ku di çanda Mezopotamya, çanda Kurdistanî da erbane ciyekî xwe girîng heye. Di jiyana mirovan da, jiyana mirovên vir da her tim ciyekî mezin digire. Di şahiyê wan da, di şînê wan da, di şerê wan da, davetê wan da heman tişt pir tê bikaranîn. Ji ber wê di jiyanê da ciyekî mezin digire û wek mîrasekî ez ê dixwazim vê bigirim û berdewam bikim. Ya herî me bandor dike çanda derwêşî ye. Ji vêya pir bandor digirim û dixwazim wek mîrasekî veya ew bikim. Ez li navenda çanda biharê dersên erbanê didim. Şagirtên me hene, em wek kom jî dixebitin. Armanca me ew e ku ev çand nemre ev çand bidome. Niha dixwazim ji we re soloyek lê bixim. Piştre em dîsa li serê biaxivin. Belê, erbane ji çi tê meydanê em hinek ser wê biaxivin. Dareke gilover heye, yani demên berê wek sêkoşe û çargoşe jî em bibînin di nav gelên cîhanê de. Yani vê jî em bêjin niha rastî erbane li her gelî da hemen hemen merêv dibîne. Yani dîrokeka xwe kevnar heye. û bi taybetî meriv li hemû gelan jî vê amûrê dibîne. Lê bi formên din. Ama îro ku em dibêjin erbane piranî Kurd tên bîra me. Ji ber çi Kurd tên bîra me? Rastiya amûra ev e, yani kî piranî bikar bîne, kî piranî wî di jiyana xwe de bikar bîne, wî pêş bixe, em bêjin metodê wî derbixe. Xwedî derketinek wî hebe, ew amûr wek wî gelî tên asîn. Erbane jî
امورکی آوایه کرد لی خودی درکتنه دجیان خدا دشاهیان خدا دشرین خدا و آموری بکارانیتنه او ایرو اربانه وک آمورا کردات بکارانی اول کردستان جی راستی جی هر دورت بکارانی دف او ام بجن زرنجی میناک از دیل لاله به دف و به بلور ام بجن او ریتوالین خواه ناکن یعنی همان تیش مرم میناکی وسا بکاره پر بده اربانجی چی تی میدانه مگوچ خواه بره سه کوشه بون چهار کوشه بون اوان تشتن هبو ایرو گلووره گلوور یا هری باشه جبر چی هری باشه جبر کو دنگ به لرزاندن در تی میدانه او لرزاندن کل کوشه هم میکوه او دنگ خواه هم داد که کم دیگه باندورای نامینه جبر به گلوور دا ام بجیم کوشه ویتونه و او دنگ پر خوش بلاو دبه قلس نایه خورد ده جبر به گلوور ده بکار آنین و چرمه و دیس ام بجیم دمه بره دا چرمه حیوانه لی ایرو پرانی چرمن ام بجیم سنتتیک و بله فابریکان چه دیکن ام بیا ترجیح دیکن جبر چه بیا یعنی ام دی بجیم حوجاناک yani bu amuraki hayvanaki vere kuştun. Eğer iro ev imkanı mehbin çermi sentetik ku dengi ve jiyaz dibejim xoştire u ne zahmettir. Jber ku çermi hayvana ji havayı em bejin ji germe ji sare per bandura zû digre. Jber ku bandur ew ket hewce wextê ku tilê bixî li ber agir li ber germahiyê ve germikî ku tona wê bigire. Ama divê da derdekî mewseb tune. جبر که هر تم دو تون خواهد دمینه زوج گرمه و جساره باندور نگره و زیلنوی هست زیلنوی هم یک افکت ها بکارتینن وکی دن هم بیجن تشتکیوی بسا پر ناو هر دو کتی تونه مرد بکاره سر اربانه وها بیجه لسر چرمی وی جانن هن موتیف هنه وینه هنه یعنی وک آمورژن اکیب ام از بخواه بکار پرانی او وینه هم بکار ناینن جبر کو او وینه کو دکه سری پرانی دبه وینه اکی یعنی او اکو مرم دیوار بخه نه تشتکو که هم لی بخن آمور اکی نه لسر و تن هم بیجن لوگویا کسی کو چه دیکه لوگویا کوی هیا و ها دسنه نه وک وینه آنجی نه وک نویس اکی تونه ام ویاد ببینن در بانه دا شخای نوی مرد دکاره بحث هم بیکه از دخوازم جورا هنکی دیجیلی بخم کام بنیرن میناک ما گود دشار داشت تب کارانی او شر چوا بیشن دشار دا چیله دخن هم هنک بحثا و ریتمی بیکن ریتم که موسیه کو مرو لی دخه هستن شر ده وقت دو جنگی ده و هسته ده تا هم هنک و لی دخن کام بنیرن میرک اف جرد بجوک بازدان حسبیشی جورجی همکی نابه خود دیگره میرک چوالی دخن تا 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 شه دنگی کی آواز درته اوا کل سر حسبی هم بجیم با قامچیلت خا و دنگی وی جی دده تصویر کرد و همان تشتی هستن شرج جنگی جی هنک دده نشاندان ریتمه کی دیجی هر کل کردستان پر بکارتینن از سنه کویله بخم بشرم بحث اوی ریتمه بکن کاتش تک چاهی
Minak ev ritim megot li Kurdistanê pir bikar tînin ev ritim jî minak li Kurdistanê em bêjin çandinî heye. Wextê meriv ew ê kesên ku çandinî dike li hereketê we dinêre hereketê ku dikin bi vê ritmê ye. Yani das tirpan lê dixin, top dikin, ew genima berhev dikin em bêjin. Temamî tiştê ku çê dikin tevahî bi vê ritmê ye. Ev ritim jî gelek tê bikaranî, di stranê Kurdan da jî gelek ev ritim heye, meriv vê ritmê dibîne. باشه، لخوا باش بینرین بخاطری و